Тахажудқа тарғып беріп қойсаңыз, тахажудтың фазилеті жөнінде айта кетсеңіз, бағымдаттан уағы кіргенден кейін жамаат 40 минуттан кейін оқыш керек пе? Же жарық түшіп қалғанда оқыш керек пе? Аттахият отырғанда қолды қараш керек пе? Телевизордан аялдар шығып қалса, аларды қараған, көшедегі аялдарды қарағанда елі арам бы? О, сұрау екен. Бирок атайын шахват менен қараваса, бізге кімдер махрам, жана кімдер намахрам? Алла сізден разы болсын, барыңыздан. Тахажуд бардық пайғамбарлардың, аулияй, солихин, сахабалардың адаты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға тахажуд бір жылдай сахабаларға фарыз болып тұрған. Пайғамбарымызға кейінда фарыз болып тұрды, же фарыздығы кетті десе споры бар. Бирок пайғамбарымыз таштаған емес. Я юхал муззаммил кумил лейла илля қалила нисфаху аминқус минху қалила ау зид алейхи вараттил Құр'ана тартила. Муззаммил сүресінде Алла субханаху ва таала түнкі ибадатты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға чадыр оранған, сен тұрғын, біраз әлі ұқтасаң мейлі, кейін жарым, анан көбейтіп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түнді бардығын ұқтап өткөріп ейтелі. Өзгөчө дуа қабыл бола тұрған. Ден сол тахажудта дененин дағы бекемдүүлүгү, рухтун дагы тазалыгы экөө тең бар. Тахажудка турган адамдын денеси бекем, денсаулыгы жакшы болот деген сөз. Руханияты да таза болот. Инна нашиятал лейли хия ашадду ват'ау ва аква мақила. Бу түнкү сиздин оозуңуздан чыккан сөз өтө тез кабыл болот, тез барат деген сөз. Бардық ұқтап атқанда тынч учурунда сиздин Алла Таалага болгон арыз муунуңуз, сүйлөшүүңүз бул башкача кабыл болот, өтө тез, өтө туура менен. Эки рекет тахажудтун намазы, эки рекет тахажуд. Дүнүйөнүн ичиндеги бардык нерселерден жакшыраак. Тахажуд 12 рекет. 4 рекеттен 12 рекетке чейин айтылат. Ишрак 4 рекет, духа 8 рекет, авабин 6 рекет. Тахажуд 12 рекет. Екіден бірінші қысқа, ана көбейтіп. Пайғамбарымыз балтыр шишіп кеткенге шейін оқиды эле. Айша энебиз айтат эле, я Расулалла, сиздин алгынкы, кийинки бардык күнөөлөрүңүз кечирилген, эмне кыласыз ушунчалык өзүңүздү кыйнап депчи. Пайгамбарыбыз эмне деп жооп берет эле? Алла Таалага шүгүр кылуучулардан болбоймунбу дейт эле. Ошон иншалла аракет кылайлы тахажудка турганда. Имам Бухари айтат, хадисте келет. Эгерде туруп калдыңызбы, көзүңүз түндөс ачылып калса, Алхамдулилlah, ва субханаллах, Аллаху акбар, ва ла илаха иллаллах. Ушу дуаны окуп туруп, аркасынан эмне дуаны окусаң сөз кабыл дейт. Эгер туруп эки рекет тарат алып намаз окуса, намазы да кабыл дейт да. Ошентип тахажудка искар аракет кылыш керек. Бул бир. Багымдаттын убагы киргенде мынарга жооп берип коеюн мен. Эми бул жамаат өзү чечсин. Качан багымдаттын мисалы убактысы кирди, ошодон кийин качан коомат айтасыңар. Аны ошол ар бир жер, ар бир эл, ар бир мечит өзү чечет. Албетте Ханафи мазхаб боюнча кичине мындай жарык кылып окуган жакшыраак. Жарыктан өтө деле жарык эмес, эми мына будай менен арпа ажырата турган саарлап караңгы эле эмес, аны галас деп коет. Ошол учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан жери бар. Асфиру бил фажр фа иннаху а'заму лил ажр. Силер кичине жарыгыраак кылып окугула, анткени аны сообу улуугураак деген да. Аттахиятта отурганда өзүңүздүн алдыңызда эле карайсыз. Өзүңүздө бала көтөрөсүз го, ошол өзүңүздүн алдыңызда эле карайсыз. А телевизорго болсо айырмасы жок. Телевизордогу аял, көчөдөгү аял экөө бирдей эле кетет. Намахрам мына бул жерде атайы Ниса сүрөсүндө келет, кайсылар намахрам, кайсылар махрам деп. Мисалы эми махрам деп нике кыйылбаган айтат. Намахрам сизге нике кыйса боло турган айтат. Апаңызга нике болбойт. Мына менин эсимде бар, мен мектепте окуп жүргөнүмдү ошо канча. Жок, мектеп бүткөн 90-91 жылдары болуш керек. Америкада бир акылы жок бир айван өзүнүн апасына үйлөнүп алган. New Times деген алардын гезити бар эле. Ошого чыккан. Мына динсиз жашоо ушуга алып барат. Алгой эмес карды апасына кантип? Эми азыр мына
Айвандарды көрүп атпайсыңарбы? Эркек эркекке үйлөнүп атпайбы? Не деген безобразие, бұл деген чоң трагедия. Бұл психика, адам не деген бұл? Мына исламның барлықтары жоқ болса шындай. Қысқасы бұл ему гененірек бұл. Қысқасы апаға болбойды, эже қарындашқа болбойды, қызға болбойды, тәйежеге болбойды, атаңыздың бір туғандарына болбойды, күйеу мына келініңізге болбойды. Bir учурда экоону мисалы эжесиңдин алып турса никеге, бул дагы болбойт. Бирөөнүн аялы дагы болбойт. Ал мисалы талак бол, баш бош болсо анан кийин дегенди. Ошондой эле мисалы бирөөгө нике кыйдыңбы, бирок анын башка күйөөдөн кызы бар экен да. Ошого дагы болбойт. Ушинтип ушуларга ушулардын бардыгы буну айтып коет туугандар, буларды махрам деп. А башкалары болот нике кылган. Алардын да махрам.